Я зәл жалали вал икрам. Я зәл жалал дегенде мәнісі о жалал иесі. Мындайша айтқанда сүрайбат иесі. Вал икрам сый урмат иесі. Сүрайбат сый урмат иесі деп қайырлы отасы Алла Таалаға. Хадисте келеді, я архамар рахимин деп үш жолы қайырылса, Алла айтаткен, лаббайк абди, бендем, мен таярмын, сұра берейін дейткен. Я архамар рахимин, о райым қылучыларына райым қылучысы деп қайырылса. Я Раб, я Раб, я Раббана. Құранда пайғамбарлар, жана Алла Таалам өзі үйреткен дуалар Раббана менен башталады. О Раббыбыз, о Раббым дейді. Ата-енеге дуа қылайлы. Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббана гфирли ва ливалидайя вал муъминина яума якумул хисаб. Алла Таала Құран-ы Кәрімде бізге үйреткен ата-енеге қандай дуа қылыш керек. Я Алла, Раббым, ата-енеме райымдылық қыл. Қандай алар мені кішілікке кезінде райымдылық менен чоңайтқандай. Райымыңа бөлө деп дуа қылсын дейді. Алланың рахматын сұраған, бұл дүниеде Алланың рахматын сұраған, жүрек ибадатқа ашылсын деген сөз. Ошон үчүн мешітке кирип атканда Аллахумма фтахли абваба рахматик дейбиз. Не дейбиз? Я Алла, райымдылыктын эшигин ачкын. Манisi эмне? Менин жүрөгүм ибадатка тартсын. Кысылбасын. Мешітке киргенде кысылбай, мешітке киргенде ибадатка жүрөгүм ачылсын. Алланын райымы. Раббана гфирли ва ливалидайя вал муъминина яума якумул хисаб. О Раббыбыз, мени кечир, ата-энемин күнөөлөрүн кечир. Жана момундардын күнөөлөрүн кечир кыямат күнү деген дуа. Рабби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя ва ан амала салихан тардаху. О Раббым, мага товфик бер. Неге товфик бер? Рабби аузи'ни ан ашкура, шүгүр кылуума, ушундай неmatың мага тартуулаган, ата-энеме бергениң, жана жакшы амал, сен разы боло турган жакшы амалды кылганга товфик бер деп сурап атасыз. Шүгүр кылганга деп. Ошон үчүн иншалла ата-энелерди урматтайлы. Ислам дини ата-энени урматтаганга чакырат тугандар.